Zirikana ibi bintu 10 ku miti ya antibiyotike. Imiti ya antibiyotike ni bimwe mu bwoko bw'imiti ikoreshwa cyane, by'umwihariko ni imiti yifashishwa mu kuvura infection zitandukanye. Nubwo bwose imiti ya antibiyotike ivura neza, ariko nyamara hari ingaruka mbi ishobora gutera ku buzima bw'umuntu. Imiti ya antibiyotike ishobora gutera ibibazo bitandukanye mu rwungano ngogozi, harimo nko kwituma impatwe ndetse no kurwara diyare. Imiti ya antibiyotike ishobora gutera ibibazo bitandukanye mu rwungano ngogozi, harimo gutumba inda, yewe rimwe na rimwe ikaba yanatera izindi ngaruka zikomeye. Ikintu cya mbere cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko utagomba kwibagirwa na rimwe kunywa iyi miti uko muganga yabikubwiye. Mu gihe urwaye muganga yayikwandikiye, ntugomba guhagarika kuyinywa igihe yakubwiye kitaragera, kabone nubwo waba wiyumvamo ko wakize. Ukwiye kuzirikana ko utagomba kunywa imiti ituzuye, cyangwa ngo imiti wahawe na muganga ukayisangira n'undi, kabone nubwo mwaba murwaye indwara imwe, kuko umuti wagenewe umuntu umwe uko yawuhawe. Ikintu cya kabiri cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko iyi miti muri rusange inyobwa inshuro hagati y'2 n'3 ku munsi. Ikindi kandi ntugomba gukoresha iyi miti ya antibiyotike mu gihe utayandikiwe na muganga, cyangwa ngo uyinywe uko wowe ubishatse. Zirikana ko kunywa imiti myinshi bishobora gutera ibibazo bikomeye mu rwungano ngogozi, ndetse kandi kunywa muke ntacyo bigufasha mu guhangana n'uburwayi uri kwivuza. Ikintu cya gatatu cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko ari imiti yakorewe gusa kwica bagiteri. Zirikana ko iyi miti ya antibiyotike itagomba na rimwe gukoreshwa mu kuvura indwara ziterwa n'ubundi bwoko bwa mikorobe, urugero nka virusi cyangwa imiyege. Ikintu cya kane cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko akenshi usibye muganga babikubwira ukundi, ubundi antibiyotike zinyobwa nyuma yo kurya. Zirikana ko muganga wenyine ari we ushobora guhindura igihe ugomba kuzinywa, urugero akaba yakubwira kuzinywa uri kurya cyangwa mbere yo kurya bitewe n'ikibazo yabonye ufite. Ikintu cya gatanu cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko mu gihe uri kunywa iyi miti, gerageza unywa amazi ahagije, byibuze litiro 2 kugeza kuri 3 ku munsi. Ku rundi ruhande ushobora kunywa imiti imwe n'imwe, gusa ugomba kubanza gusobanuza muganga iyo utemerewe, kugira ngo wirinde ingaruka zakomoka ku ruvange rw'iyo miti. Zirikana ko iyo umubiri wawe ufite amazi ahagije, bifasha mu gusohora imyanda ku bwinshi ndetse n'ubundi burozi buba buri mu mubiri. Ikintu cya gatandatu cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko burya mu gifu habarizwa bagiteri nziza zifitiye akamaro umubiri. Ubusanzwe izi bagiteri zifasha mu igogorwa ry'ibyo tuba twariye, bityo mu gihe uri kunywa imiti ya antibiyotike nazo ziba zibigenderamo zikicwa. Iyi niyo mpamvu mu gihe uri kunywa iyi miti iri mu bwoko bwa antibiyotike, wagakwiye kuba uri no kurya amafunguro akungahayeho izi bagiteri nziza zizifasha kororoka. Ikintu cya karindwi cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko ukwiye kumenyesha muganga inyongera z'imyunyungugu kimwe n'indi miti ushobora kuba uri gufata bitewe n'ikibazo ufite. Zirikana ko hari imiti imwe n'imwe bibujijwe kuyinywa uyivanze na antibiyotike, by'umwihariko aha twavugamo ibinini byongera ubutare mu mubiri. Izi ni fer cyangwa iron. Ikintu cya 8 cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike ni uko ari ngombwa cyane kurya ibiryo byorohera igifu gusya.
urugero rw'ibindi biryo ukwiye kwirinda mu gihe uri kunywa imiti ya antibiyotike ni urusenda cyangwa umunyu mwinshi. Ugomba kandi kwirinda ibiryo birimo amavuta menshi. Zirikana ko kwirinda ibi biribwa bizagufasha kugabanya ibibazo iyi miti ya antibiyotike ishobora gutera mu gifu ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange. Ikintu cya 9 cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike nuko ari ibisanzwe ko imiti ya antibiyotike igaragaza ingaruka mbi. Izi ngaruka mbi zikunze kuboneka ku bantu benshi, by'umwihariko mu gihe cyo kwituma impatwe cyangwa diyare. Gusa ibi ntibivuze ko mu gihe bikubayeho ugomba guhita uhagarika kunywa umuti. Zirikana ko ari ngombwa kubanza kugisha inama muganga mbere yo kuyihagarika, kuko niwe ushobora kuguhindurira cyangwa akakubwira ikindi wakora niba ukuguye nabi. Ikintu cya 10 cyo kuzirikana mbere yo gukoresha imiti ya antibiyotike no kutagomba na rimwe kunywa inzoga mu gihe uri kunywa iyi miti. Kunywa inzoga uri gukoresha antibiyotike bishobora kugutera ingaruka zikomeye, harimo kuzungera bikabije ndetse no kuruka bya hato na hato. Zirikana ko uko ufata imiti ya antibiyotike nabi ariko bigabanya ubushobozi bwayo bwo kuvura mu gihe ubutaha uzaba ukeneye kongera gukoresha uwo muti. Guhera uyu munsi nuzajya uba ugiye gufata imiti ya antibiyotike, twizeye ko utazibagirwa bino bintu 10 by'ingenzi tubasangije kugira ngo mugirwe akamaro n'iyi miti. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.